Diperlok ke temai syat hanin kemit hapedeng ke India President sar persaya ke supa dan sar kalong ke bai tenat bha do takta par ke jengi kun ke bai khait bha wanla na kaliang jong ke tim supa dan sar baro ki dei ki khana hanre hanin kemit kila plem no ya ke tim India President sar ki badai ki samla diperlok hapasdang jong ke ne ke battle hanin kemit naliang jong ke tim India President sar lakhot yo stub jerwa ban perform baru stub jerwa ule bha baru job ru ha kene perform jong o ban kaliang jong ka tim supa dan sar lakhot ya ka rupsa ban ye kun persya baru stub jerwa naliang ka rupsa ru ka ye kun bha bat ka le bha kene jing syar jong ka bat ka job ru baru arngut stub jerwa bat ka rupsa kila job kat bah ke betel ke ba arpat naliang jong ka tim India President sar lakhot dak akina pat naliang jong ke tim supa dan sar pat lakhot na ka pari ini ke jengi kun ke jong kiru kolong ke bai tenat bha do kata kata naliang ka akinaru ka le bha naliang ka pari ru ka le bha hanre kene ke jengi kun hapdeng ka pari bat ka akina ta job ka pari na ba job ka pari ka akina ke tim supa dan sar ru kala pan padungkat ya ka poin bat ka tim India President sar kemut marlai pheu ka poin kadbah ka betel ka bakhado pat ka final betel hanin kamet remedusra ula ong ba mentag betel ka long ka ba compare bha na baro ka betel bat kene ka betel ka long ka ba dong kam bha hadu kata ya baro arliang ki tim ban job namar kene ka betel labu ya kasan pheu panos poin kat uba job ya kene ka betel unyo ya kata kasan pheu panos poin tang kita ru henre ya unong job jong kene ka final betel kila ban jet ru ya uwe u finalist na ka tim ka jongki di habis dang ya kene ke betel na kaliang jong ke India President sar kala khot ya Siwanshu ubadai u finalist jong ke India President sar season 3 banda kaliang jong ke supa dan sar pat kala khot ya Sanchin ubadai unong job jong ke supa dan sar season 3 kene ke jingi kun jong kene baro arngut kalong ka betenat bha ka bar kalong ka ba ihun bha ban pe to kata mal baro arngut kilong ki batrim kaliang jong Sanchin ru long batrim bha na liang jong Siwanshu ru long batrim bha ti habukut jong kane ke betel ye shat hanin kamet hapdeng Siwanshu bat Sanchin uremo disa ubadai unong bishar ulorai ban ai ka jingjob ya Sanchin te kumta kane ke jing shat betel hanin kamet da job ka supa dan sar ya ke India President sar ka supa dan sar ka yo pra pheu point ban ka India President sar ka yo tang lai pheu point pada kaliang jong ka tim supa dan sar kala jet ya way finalist jong ka utadai utejas uban point ka final diperlok gitu ke bakwa ban page ya ke jing shat jong stip jerwa hanin kamet phila ban page ya pok comment box la share ka we ka link nyang tak nya ban page